Hakamit ka khadway tarik nay lur arjar pusaw san Ngut kibriu kibra suba Donkti ban Lute pisa na Trok kila syabat haki Paidbah ka themri Bhoi haki benta ka thain kuinai ki Paidbah kila yo banbat ya kini kibriu kwatba kidang bun kam ban kiu hakaway ka Trok kabaya denti haki benta ka tei ka snong hakaba hapadeng ka jingbat ya ki tei kibriu ki Paidbah kila tiet bat bom ya tei kum ka jing a jing sneng hapadeng kate ke jingja lo 1 marmar kiri rangba kibala temno ya kate ke jingja ban pelait nakanu ke jingja bas ngosi hakaba kila pentip no skibor pulet ke nongpo police station kibala wan ban kemno iki bat ban penlong ke jingtoken hadu bapmi yakni ke khubor ompat la satya ban tep iki kerteng jong kite ki briu kele ya tu mila sabar kani mila syaso tar minta ngomde re Boleh belum baru kali ni ngeruk ke? Oh, milai Lute, mayu tu kali tu. Baru ni ngeruk logo tu ibu udah baca kok. Lebar bela ada show ribuan na besi Lute. Bukan tu ibu sebar. Tak kajimut ibu meru orang kali tu. Mei asli orang pun ni macam ni. Ang adu ba mesti berat. Ya mesti ale la pernah nam han ko. Uli luai la tu ba. Une. Sangut. Lara Atiar Atiar nasional kuinan de Mesia. Ya Mesian saya binaying. Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. ka plus F Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya